Šta su persona i sopstvo i kako na to gleda Gospod? Sopstvo je ono što mi jesmo, a persona je funkcija koju obavljamo, odnosno prikazujemo u društvu. Recimo, vojnik iza svoje uniforme treba da bude hrabar, lekar human, nastavnik prosvetitelj, crkveno lice duhovnik, a sudija pravedan. To je njihova funkcija, ali ne znači da oni to i jesu. Vrlo često ljudi se kriju iza svojih funkcija, pa zato Gospod u Bibliji kaže: džaba vam je fariseji i književnici što vam je zdjela spolja čista, kada je unutra prljava i puna grabeži. Čovjek treba da teži da ta njegova unutrašnjost bude čista, to jest morate se ogoliti i pokazati šta jeste. Neće vam se za početak svidjeti, ali to jeste prvi korak ako hoćete na tome da radite. Jer niko nije postigao nešto veliko, odnosno spolja tako pokazao se velikim, ako unutra to isto nije pratilo. U narednom videu vratit ćemo se na naše filmove o smislu života i govorit ćemo kakav je sastav Carstva nebeskog.